Tulia basi, mbona unatuletea zege si wewe? Tukusaidie nini? Mbona ueleweki? Yaani kuna nini kinachokusumbua? Naomba msaada, nimefukuzwa hapo na watu wabaya. Watu wabaya au si? Ndio. Nataka kusaidia, wewe unataka msaada? Pita ndani basi, mbona unatuleta nini? Wewe unataka msaada babu? Oya, ukisikia mbuzi kafia kwa muuza bucha, ndo hapa sasa. Tulia. Sitaki. Tulia, ipindi na ipindishwi na mtu wote.